بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فالي مرابطيك بينوجين أمني فرباني فنون الإسلام مناوي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشكورا من بايندينا أنا كويزين دي سيكايتو كان من بايندينا عندنا كويزين زملازوي lezana kolombelony teraka izy nyteny ono tanora le anao teraka olo jiaby faly fa kanefa ndraiky anao nitomany fa ataova le anao miala eto ambony tany ataova fa hoe olo jiaby zany ino malahelo fa anao ndraiky zany ino falifaly amin'ny fialana tambony tany iny zavatra mila ambarany izy mila mahambara fa hoe le anao navy tambony tany olo nitsikitsiky olo falifaly fa anao nalahelo fa ataova le anao miala eto ambony tany zany ataova fa hoe am'le toetranao ataova fa hoe olo zany malahelo amin'ny fialanao eto ambony tany fa kanefa ndraiky anao ravoravo fipodianao nino amin'ny tomponao Allah subhanahu wa ta'ala am'le valisoa zay miambanao tsara fantatrsika misy olony miala eto ambony tany fa kanefa izy fiseny eto ambony tany ndraiky fialana eto ambony tany mitovy to tsy hay fa misy olo kosa zany miala eto ambony tany fa izy miala eto ambony tany zany olo zany ino mahatsara izy am'le toetranazy am'le nino fiara-miainy tamindreo teto ambony tany fa misy olo kosa zany mieno eto ambony tany fa le izy mieno eto ambony tany le izy miala eto ambony tany zany olo zany ino falifaly amin'ny fialana eto ambony tany am'le toetranazy am'le zavatra zay nataony mampatsiary za teny mpaminany sallallahu alayhi wa sallam le mpaminany sallallahu alayhi wa sallam nambariny Qatada voarakitra amin'ny Bukhari wa Muslim nambariny Qatada radiyallahu anhum nisy faty nandalo devant mpaminany sallallahu alayhi wa sallam de na mpaminany sallallahu alayhi wa sallam izy nilaza hoe mustarih wa mustarahu minhu من المستريح ومن المستراح يا رسول الله نبان قتادة وي إنما المستريح إن المستريح زان يا رسول الله نمال فمنا صلى الله عليه وسلم أولنا كري أولنا وتايو تنبونتان فإذن سولاجي إذن وكاوي apaiser falfal zany izy le izy miala eto ambony tany noho le asaloa ndraiky tebiteby ndraiky niny zany izy miala etany izy falifaly nino amin'ny antony tomponazy Allah subhanahu wa ta'ala fa eky faharoa kosa olo zay hoe ratsy fitondran-tena le izy zany izy zany azon'le aratsy fitondran-tena anazy zany le izy zany miala eto ambony tany olo zany falifaly am'le fialana eto ambony tany noho le toetranazy noho le toetranazy le olombelona zany faly fialana eto ambony tany na ny biby aza na ny zavaboary aza nino faly amin'ny fialana eto ambony tany zany mila mahambaratsika hoe le toetra dikan'izany io le toetrantsika zany atsika mila mihezaka manotoetra tsara ohatsy atsika mijery amin'ny fiarahamonina anao ohatsy anao mipetsika anilan'olo hoe manana toetra tsara anao mahatsapa fa hoe anao niny tranquille anao mahatsapa fa hoe anao atiny hinakinaka zavatsika am'izay fa hoe mpaminany sallallahu alayhi wa sallam izy nilaza hoe irhamuhu man fil ard yarhamuhu man fis sama okanareo ahinakinaka amin'ny olo eto ambony tany fa le anankoatra tompontsika Allah subhanahu wa ta'ala hinakinaka aminareo dikan'izany tsika tokony manana toetra tsara atsika tokony manana fitondran-tsena tsara eo olo mahinakinaka atsika atsika mijery nambarany Anas ibn Malik radiyallahu anhu fa le mpaminany sallallahu alayhi wa sallam navy ta Madina zaho tamin'io nambarany mbola âge de 10 ans to tamin'io Madina zany mamirapiratra na mifahatongava mpaminany sallallahu alayhi wa sallam fa le mpaminany sallallahu alayhi wa sallam nandao anty tany ty iny zavatra nandalo Madina tamin'io neige na tanteka nambany Anas ibn Malik satria nino satria mpaminany sallallahu alayhi wa sallam le irakan Allah farany izy le azon'le toetra niana tamin'ny fiarahamonina zany azon'le toetra tsara zay nataony tamin'olo de le izy niala eo zany nalahelo amin'ny fialana mpaminany sallallahu alayhi wa sallam satria no hoe fa nienaka tamin'ny mpaminany sallallahu taatiny inakinaka taatiny famindram-po tanatiny fitiavana fa hitandreo zavatra jiaby zany tapaka
fakanifa ndraiky mpaminany sallallahu alayhi wa sallam izy ravoravo nipody amy tomponazy Allah subhanahu wa ta'ala. Ay nambara mpaminany sallallahu alayhi wa sallam, innama ana rahmatun mu'tad, zaho nalefa hinakinaka hoe nampindramina fa aminareo. Zany mpaminany sallallahu alayhi wa sallam. Misy manampahaizina anankiray antsoina amin'ny anarany hoe Qays. Le Qays, le izy fanarary nambarany tamin'ny vadiny, aiza jiaby ma le namako, aiza jiaby le sakezako. Nambarany vadiny, io anananao tsosa dia io menatra satria zany le fotoana tokony hanefandreo tsosanao tsy voaefandreo. Io zany lasa menatra andenantonanao. Nambarany Qays, loza fa te antoka amin'ny tsosa. Fandana tenena amin'olo jiaby zay olo ananako tsosa fa tenena amindreo zaho fa mamela reo tsosanakahy tsy mila mipodindreo. Tamin'io naro olo zay nandena mangy Qays tamin'io. Zavatsika le toetra. Dinitsika amizay, ohatsy anao manana toetra tsara, ohatsy anao mahay mahinakinaka, je efa anao tsaron'olo, anao tsaron'olo amile toetranao zay fialanao eto ambony tany. Satria ino, le anao manontany olo, ino le tantara, ino le souvenir, ino zavatsy azonao ono, zavatsy hitanao mpafalifaly anao. Izy mbo mitantara aminao hoe le olo zay nipitipitana nanana toetra tsara. Fa le anao manontany ino zavatsy tsaronao, ino le souvenir zay tsaronao, zay hitanao halanao, izy mbo milaza aminao efa hoe le ino izy nianiana tamin'olo anankiray zay hoe ratsy fitondran-tena. Atsika zany mamela helokolo, atsika mila eto amin'ny duniana atsika mahay mamela helokolo, volana fa atsika tsaron'olo, amin'ino amintsika le namela heloko izy. Ohatsy atsika zany mety misy olo sahirana atsika nanampy izy amin'ny fotoana izy tena sahirana, volana fa atsika nino tsy adinandreo. Volana fa ohatsy olo anankiray mitady hevitra amintsika atsika nanome hevitra, volana nino atsika nino tsy adinandreo amin'ny zavatra zay. Dikan'izany zay hoe Qur'an Allah subhanahu wa ta'ala, atsika inshallah mitafidzika amin'ny Allah subhanahu ربهم برحمة منهم ورضوانه وجنات لهم فيها نعيم مقيم. نبأ الله سبحانه وتعالى لا زيرو وميفوفورو أمنينو أمني فمندابو أفامني أي فانيكيني أو أميزاني جاردين زي مس أسوافا نزان تسفاتا بيني أكزامسي. الله أكبر. كما بلايلو misy زميني eto ambony tany fa kanefa izy mitovy amin'olo maty. Fa misy olo kosa izy fa maty fa kanefa izy ka olombola velona eto ambony tany. Jevatsika resaka ny manampahaizina anankiray antsoina hoe Ahmad Shaqi. Izy milaza fa hoe misy olona nambarany zany, misy karazany roa olona eto ambony tany. Misy olo izy mena eto ambony tany nefa izy maty, fa misy olo izy fa nalevitsika lavitra ambany tany fa kanefa izy nino izy le tena mahinatsika amile zavatra zay nino zay nataonantsika. Irhamuhu man fil ard yarhamuhu man fis sama. Aoka atsika hinakinaka amin'olo eto ambony tany fa nino lehibe hinakinaka Allah subhanahu wa ta'ala ahinakinaka amintsika. Andao atsika hiezaka surtout amin'ny volana Ramadan zao anao toetra tsara eo amin'ny nivon'ny fiarahamonina, hiezaka anao toetra tsara zay anivon'ny fiarahamonina. Ary bako vita Ramadany atsika mbola mitana le toetra zay tsara zay satria io zavatra nampirisiny mpaminantsika sallallahu alayhi wa sallam le fananana zay toetra tsara zay, io nampirisiny mpaminantsika sallallahu alayhi wa sallam. Amanaraka ndray, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.